Nimbador syumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nas ka na maamiris ni Mama San na sa yatar aramidan na. Nas ka na maamuan na. Albert? Albert, iho. Mama, Apay nga adda imat mo abag. Sa dino ti papanama. Adda ka di konferensyo? Out of town? awan ti conference mi, Mama. Sa anak mat nga out of town. Apay nga rod nga adda imat mo abag. Anya ti linaon day ta abag. Kawis ko, Mama. Pumanaw akon. Anya pumanaw asasawam, Albert. Anya ka di ti mapaspasamakan ka? Di ka nagtungpal iti saritaan ta, Mama. Ah, Nagkari ka di mundang ran nilay ka. Ngaman niya tinaramid mo. anya. Aramidam ti kasta. Gapulaang iti dayjay a babae. Saan nagapukin ko na, Mama? Gapo iti ugalim. Tanya ko mati issue iti ugalik, Albert. Anya? Di kan maawatan, Mama. Sa balin ti ugalim. Saan na si kati inak asigod anapasensya kan nasingpad. Noan niya ti makikitang itakanyak. Siyak dayto hoyo. Dayto ti pudpud no asyak, Albert. Isumat lagay man naawis ang nagloko idi ni Papa. Anya? Makita? Di ka makatagali. Ita, nalawagan kanyak da amin. Ti salaysay ni Papa tipod no. Saan kat adag iti imbagbagam kanyak apam madakes kontra iti ama. Amok anapatagkan ka ti anak ta, Caridad. Isuapat siya ka di mo magustuhan. Awanan ka iti pain, amado. Oh, Dinadaol nak iti imatang ti anak ta. Caridad, Anya ti imbagbagam kan ko na may papankanyak. tipod no. Day tatimbagak kan ko na. Dinadaol nak iti imatang ti anak ta. Day tatipod mo. Jak inaramid day ta. Kat jak tumabalin nga aramidan day ta. Ita, nukas ta ti pamatim, makamo ka. Ngam no ituloy mo day tangar aramidem. Amangan numapilita na nga umadayo meten. Kat jakon agsubli iti uray ka anuman. Anya? Sige! Umadayo kayong amin! Panawandak! Umadayo kayon! Kat baybay anda kon ngagmay maysa! Agbada kayong agama! Diyak ulos ma-enjoy ti kadak dito resort, Dan. Anya ka kinilaya, misti. Unak man hindi mo kaya tamakadlaw ni Sir Fausto. Nga maboring ako na dito, oy. Panunutom lang ko man ni Papa. Ang mga numatuloy ti pagamamkam, no di mo aramidin ti kasta. Dan, Iso nga ikagumaam ti agpamarang anaragsak ka. Bayat ti kaadam ni ta resort, akadton ti aman. diyak makaalos dito'y, Dan. Iso nga ipamuspusan ti amin. Agaramid kay ti rason. Tapno mapilitan ni Papa amang palupos kanyak nga agsubli dita. Aramidem tibilin ko. Tatalaga adyak makaanos dito, oy. Ano napasama, Papa? Ladingitag iho. Ngam awan ti epekto ti naramid mo. Nakarkaro pa ikit din na nakapungtot ti inam. Ano niya? Pinagsasawan nakmet. Sakbaya pimanawa ki Jabalay. Katiam kak, amangan no da si Mangkan lay kati pagpapasan na. Papa, Saan nga imposible ang mapasamak da ita? Naamuamon tipod nung ugali ti inam. diyak kahit pagpapasa na dagiti awam nat basol na tao, Papa. Iho, Panag ko na yun. Rumbong nga tangag subli aki Jabalay. iti kanito nga agsubli ka.
Kaslain tulok mon nga iturayan nakatinam. Sigurado a panunutin nanton akabalan nakamatgaya matenglen. Panunutin nanton akabalan na nga ipakat yan yaman akayat nakan ka. Ah, Ngam addakan ka ti desisyon, iho. Aramidem no anya ti rumbang. ket sika, papa. Agsubli ka kadi. Kapilitan. Tajakmat itulok adagiti inosente ti pagpapasan na. Narigatan. Amangan no anya ti aramiden na kadasimang kan laika. Maamakak at talaga, Laika, balasang ko. Nana, Laika, apay akas laawan man laapulos ti dadanagam. Ika ka di maamak iti mapaspasamak ita. Nana, awan mo ti amo ka basol ta. Anya kumarod ti pagam ka. Laika, Agpay sumad, saan ka di? ay, jak amukan ka balasang ko. Nakaron ti panagdanag ko. Angam sika, kas laawan anyaman na ken ka ti mapaspasamak. Ulitat mat nga ibaga kada kayo. Awan ti amok abasol ta. Iso apat siya nga awan mat nga ti rason. Tapno agdanag ta, Nana. Ha, adda si Mangpet. Asino nga ta? Saan ka din na maitantanda kita, Dan? Nadingitag nga ibaga, sir. Ngam saan ang mabaling nga itantan. Awawagap ti cellphone ni Ma'am Misty. Ngam di naman sungsong-batan. Agin enjoy ngamin dito resort ti anak ko. Basta ka day, sir. Asano nga ta? Sayang nagiti investor. Kung saan na mapirmahan at agos na gito yung papilis. Dan, Dakal nga oportunidad ti mapukaw iti negosyo yo, sir. Mapaluspusan lang iti nga investors. sayang agpaiso. Talaga, sir. Iswada kayong tinawagak. Itay sana sungsumbatan ni Ma'am Misty ti cellphone na. Alang nga Dan. Mabitlag, takasaritak ti anak. Kasta ting nyawag kan kanidan, Papa. Buwan iha. Masayangan ni Dan kadagijay nga investors. Sa bagay, adda punto ni Dan, Papa. Ay, ano yan? Kaya't ko pa'y kumati agtali na dito resort. Tapno agbanting ta. Ngamnaskan nga agawid akon, Papa. Sige lang iha. Kasapulan nga si kaswam ti negosyo. Maawatan ka. Kat si kang, Papa. Agtali na ka pa dito resort? Amangan no sumaruno agmetlang kan ka. Ha? Apay ka di. Adda parikot, iha? Awan, Papa. Ang no kayat mo pa'y tagtali na dito resort? Dito ka pa'y lang. Amangan ngamin no kayat mo pa'y dito Papa. Okay lang ang kanya. Saan, iha? Sumaruno agmetlagan ka nga agawid. Alam, agtignay kan, tama nga numaladaw ka. Ket mapaluspusan dagiti investors nga inyawag ni Dan. Agyaman at nagsubli kayo matlaang, senyor. Kasapulan, Laika. Tama nga no anya ti aramiden kada kayo ni Caridad. Ha? Amo ka madanagan kayo kinisimang. Ta sigurado ada kayo ti pagbauingan ti asawa. Saan aday ta ti pampanunutat, senyor? Anya nga ron? Ti kasasaad ni senyora ti pampanunutat. Kaasimat no panawan nyo kit din. Ha? Saan mat siguro ang nadagsan ti basol ni senyora? Tapno baybayan nyo kit din nga agmaymaysa. Laika? Narigat ti agmaymaysa, senyor. Iso ama asyanak ka ni senyora itay pimanaw kayo ka ni senyorito Albert. Naimbaglaan ta nagsubli kayo. Tano saan? Talaga ang nakakaasimat ni Senyora Caridad.
Kinapudno na, Senyor Amado. Dilawak nga rod nilay ka. Nalaos ti danag ko itay. Hanggang kalmado laang nilay ka. Sa balya talaga nilay ka. Dayawak tinay dumduma nga ugali na. Senyor, Agasem, dak ninamnama nga isawang natikas jay. Imbes kumatibagi na ti alikakana. Saan? Tatipay kasasaad ni Caridad ti pampanunutan na. Kat natignay tiriknak iti dayta, Simang. Isungad at daytan nga agtalakak kinilay ka. ha? Anya ti kayat yu asawan, Senyor. Adabdana na panagnakak at talaga na singpat nilay ka. Saan akas kadag iti daduma aman ang gundaway? Ano naaladan ti kay kayat da? Agpukaw dan akas laso. Ngam nilay ka, sa bali. Tauray pa'y nakaadalan. Uray addan igam na asumarangat iti dawal ti biyag. At dalata dito'y nga agsubsubad iti utang na naimbag anakam. Iso apat check. Adda na imbag agasat nga agururay kan kuana. Bilibak man. Adda kan adagos ditoy. Talaga ang nagrubwatak adagosan. Apaman ang naawagam ni Papa. Idi pinalubusan na. Diya ako nagtaktak pa eh. Amangan mo't numakadlaw ni Papam, apam marangla ti amin. Siyak ti kaasi amadaksan, numaamuan na akin akong sabos na. Di ka agdanan. Di nan tumadlaw day jingay naramid mo. Kan may sa, agpay sumat nga dadagiti investors. Saan na yan? Pudno. Ngam kasanon no mabisto na asigo din ang nakastrek dagi nga investors. Di ka kadimadanagan. Di nan tumabisto day tako naklangarudan. Tinapatag kat adda ako ditoy. Ay, talaga ngamin ama boring nga iti kaadak ijay resort. Akaduwak ni Papa. Kunak man no pimanaw kan. Apay, Caridad. Talaga ka diya kaya't mo apumanaw akon? Nalakala nga ramidag dayta. Nang runan mo si ka mismo ti mangidurun kanyak apumanawan. Amado. Awanan di anak mo. Pimanaw nga imet na dagiti kawas na. Kaya't mo kadiakas jay mat ti aramidag. Sa dinungatan ti ayan ni Albert. Apay adi mo awagan. Kasaritam, bareng no agsublimat lang ditoy. Amok no kasano ti panangipateg mo iti kakaiso ng anak ta. Apay no si kantiag pakumbabakan kwa na. Ket tungpalem no anya ti karim. Ngamin, ti di mo panang tungpal iti karim ti kang runaan akaguran ni Albert. Iso nga inaramid na ti kasjay. Naunay makmat na senyor kan senyora, nana si Mang. Saan damat ang nagsubang manan? O di kad nasayaan. Tapno awan ti parikot. Nana, Ay, nakabutbuteng ngamin. No ni Senyora Caridad ti agpungtot. Tamairaman amin dagiti saan arumbeng amairaman. ha? Ang mas daawakken ka. Naturad ka balasang ko. Di ka man la agamak apulos. Awan mo't namin ti rason, nana si Mang. Anya ket taawanen. Amangan no nalipatam mon. Nalipatam ka din ti panangkabil ken ka ni Senyora Caridad. Nga iso ti rason no apay nga imadayon ni Albert. Nana, Saan nga rod nga imposible asika ti pagpapasan ni Senyora. Gapo iti kaawanan ni Albert dito balay. awan anyaman na. Uray kabilan na. Anya? Day tatek paiso, nana. Taos tumat namin timbaga na kanya. Adakan ko na ti amin akarbangan. Kaiso ti amo. Kandakkel ti utang ko ana imbag anakam kadakwada.
Isa pa nagpuna. Uray pa inoan niya ti aramidon da kanya. Awan anyaman na. Adtan ni Albert. Nagawid mo't laeng kalpasan ng inawagan ni Caridad. Dandan isa na pagustuhan ni Albert di inana. Naimbaglakit din ta nakumbinsir ko matlaeng. Talagang amin na nilay ka ti delikado no saan latang agsubli ni Albert. Nga maamakak. Iti kastoy na pasamak. Sigurado nga at dangagbalin ang natangig ni Caridad. Kabisado kon ti ugali ti asawak. No apay mat namin nakasjay ti ugali na. Naalas unay. Gaman niya nga rod. At daditan. Tilangan amok nga ramidak. Kat igiyak ni Caridad. Tabarang mabaliwan pa iti kasjay nga ugali na. Narigat mo't no sana maikan iti gundaway. Taamangan no nakarkarong agpagunggan. Dayjay. Sinabatan ni Caridad ni Albert. Kumusta ti saritaan niyo iti inam? Sabali tinadlaw ko, Papa. Anya ti kayat mo asawan? Kasla saan anapod mo ni Mama itin karina kanya. Idi inawagan na kiti cellphone. Anya? Panag ko nakit nagpamarang lain, tap nagsublyak diti balay. Albert. Amuyo mo't adyak kaya ti kasta, Papa. Amangan no nakarkaro pa iti mapasamak. No jak magustuhan ti aramidan ni Mama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Inton sumaruno. Talaga adya ako nagpakita pa ikan kukana. Anya? No saan lang agapoy ti panakisaritam kanyak. Amang no kasta talagang tinaramit ko. Amok na minasahanan niya agnakam ni Mama. Agkari. Yung kalpasan na. Aramidan ng tumot lang ti saan tayo akayat. Adakan iti husto nga edad mo, anak ko. Amumuno niya tirumbang kansaan. Di ka kumamit kaya tapakibiyangan iti anyaman na desisyon mo. Gamasya na kiti inam. Papa. Aminado ka nagbidotak iti naminsan. Ngam inaklon ko mat amin kan ka. No apay ang aramid ko ti kasjay. Papa. Naipalawag mon kanyak ti amin. Ininot mo't ang mapampanit na kaktiagpayso nga ugali ni Mama. Isa pa nagkunak. Awanin ti rumbang pay nga ipalawag mo kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adda ka barbaro adamag, Misty. Anya day na? Nagtalaw ka no ni Albert ije balayda. Anya? Sa dino tinapanan na? Day talaang ti saan nga mo jay tawa tinang danak. Anya? Di na mo? Kapoy nga ro day at tao. Sayang laang titang tangdan mo kan kwa na. Misty? Oh, saan ket din? Di naman la sinurot ni Albert. Sigun kin kwa na, nakita na apimanaw ni Albert ije balayda nga daimot na adak kalabag. Ken nakita na pa'y ti panang surot kin kwa na ni Senyora Caridad aging ga iti garahe. Akas la agpakpakaasi asaan apumanaw. Isu ama sigurado na kano ang nagtalaw ni Albert. Nakaawag ka man, Panyero. Panyero, padakon diti balay. No kasta, nauma ka matlangan ni Resort? Saan, Panyero? Diyak maumay di resort.
Tamumat apagayat ko tiyag talinaed iti igid ti baybay. No mabalin. Ang nagawid akon, tanaurnos minti amin kanimisti. Kasta ka di? Maragsa ka na kiti kasta na amuak, Panyero. Amum ka di animisti pa'y amismo, tinapan ijay resort. Kasta? Dahita ti agpaiso, Panyero. Tinasayaat, umayak di tabalayo, Panyero. Iti kasta, makapagsarita ta na imbag. Albert Barok, naimbag man ta nagsubli ka matlaang dito'y balayo. Nana si Man. Ay na, kunaklakit din niya ti mapasamak, idi nagtalaw ka. Talaga kumadya ko nagsubli. Ngam inawagan nak ni Mama. Ha, Nagkarya din ang aramidan ti Jack kayat. kasta ka di, Barok? Wen, Nana si Man. Kat namnamal ka tong palan ti Karina. Tano din na tong palan. Mapilitan na kapumanaw mutlaan. Kat amang ano Jack to nagawid pa iti kaano man. Anya? Kabagalak nga aramidan dayta, Nana si Man. Amo yung matin ti ugali. No kasta nga rod. Kasayaatanen, no nilay kalaangan ti allukuyak a pumanaw. Nana si Man. Total, sigurado a kabailan ng tibagina. No idintupay kat kabailan na tibagina, itantupay nga adan-adal na. Iso apat jak, saan ton nga agkatang-katang dayjay, gaputa na kaadal mutan. Kaya't mo asawan, Papa? Adda kang di tabalay? Wan, iha. Ti marunuak metlagan ka. Ha? Nasaya at ano kasta, Papa? Sikamat. Kastamat lagayam ti planom. Ngam di ka pa'y lakit nakigiddan kanya kanagawin. Amok nga importante tinaramid mo, iha. Narigat mo't nagpapauray, ah. Papa, Alan, agtrabaho kalatan dita. Inyawag ko lang tikada kung diti balay. Bye. bye, Papa. Si marunumat lagayam tama. Anyan, kunak no agtali na agpay lang ang ije resort. Ngam saan matgaya? Di mo pagarupan ang nakalisikan kanyak, Laika. Senyora, Si Kati makagapo, no pa yan nagtalaw ti anak ko. Agyaman ka ta naalukoy kumatla ang anak supli. Tanong saan na, talaga si ka kumatipagpapasak. senyora, Iso at anangam ti amin at ignay mo. Ta ikarikan ka, basit laabidot mo. Talaga ang makaraman ka kanyak. Tandaan ang dayta. anyan. Apay nga takas ti launa yung tigura kanyak ni senyora. Awan mo ti amo kabasol ko kankwana. Ngam apay akagura nak unay. Apay nga inaramid ni Albert ti Kasjay. Gapumat lang iti inana. Anya? Di matimbagakon kan ka. Agsubsublin ti sigod nga ugali ni Caridad. Kat dayta ti pagparparikutak ita. Amado, Kunaklakit din no namin pinsanan na nagbalbaliw ti asawag. Ngam saan mat gayam. anya ti plano ita? Oh, jakam mo. Naimbaglakit din tauray kaskasano. Man nakawat latamat ni Albert. Jaklain pagarop apagparikutam manen ti kastaban, Panyero. Uray siyak. Impagarup kuno talaga nagbalbaliwan ni Caridad. Ngam una yan, tasaan pa'y matgayam. Anya di ko nam, Misty? Mapanak
ijay balay da tita Caridad. Anya ti aramidam ijay. Anya kumapay. Kampay iti, inak andingayan ni tita Caridad. Ha? Kasapulan na ito ti mga dingay kan ko na. Saan ka di, Dan? Sa bagay. Gusto ka? Kasta nga rin ti Ramita. Iso akalpasan ti oras ti trabaho, mapanak ijay, tapno andingayak kampay idi ni tita Caridad. Balasang ko, rimwar ni Albert. Nana, Ay, makapadanag. ano ka di man ang ti pagdanagan nyo? Agpada nga awan da senyor kan Albert. Nila ang senyor at tikadwata dito eh. Di ka di madanagan? Saan, Nana? Anya? Amo yumat. Nairwama kuan. Iso nga awanan ti panagdanag asumkan kanya. Ay, si kakit di matlay ka. Ay, sabali ka talaga. Ibagbagak lang ti agpaiso, Nana si Mang. Ay, una yan. Si Kati nakakaasi iti pampamayan ni senyora. Ang kaslaawan anyaman na kan kati amin. Nana, amo yumot ang nagtao daklaang iti simple a panagbiag. Kinapudno na. Nakaramanak lang iti ginawa, idi adda akon iti poder da Senyora Caridad. Iso nga awan anyaman na kanyak ti amin na paspasarar. Angam sabali itan balasang ko. Di adal kan. Apay no aramatem dayta, tapno agbaliw matan ti taray ti biyag mo. Nana, di mo kumatagidaksan daytoy nga ibagak. Angam panagkunak, rumbang nga aramatem matan ti adal mo. Iti kasta, mapasayaat mo ti biyag mo. Angam ti agan anos kakit din ditoy. Di mo kumapanunutan, ajak kayat ti kaadam ditoy, lay ka. Sapay la kuma. Tama amiris mo a husto dagitoy nga ibagbaga. Anya ti mapaliim mo iti kaadam manen dita asidag ti balay da Albert. No awan dita tilugan ni Albert, kaawatan na talaga asaanan na nagsubli dita balay da. Sayang tadi mo ngamin sinurot ni Albert. Naamuam ko mano sa dino tinapanan na. Ngamsa na balen. Tinasayaat. Umanaw ka ditan. Tamangan no mabisto ka pa'y. O sige. Awagan kan tumanan. Bye. Ay, narigatan no makita ni Misty. Tika adapay lang ijay titawat ang tangdanak. Diyak kaya't amam-am muna dahi at tao. Tamangan no direktahin ng tukit din akasarita. Narigatan. Amangan no syakton ti mabaliktad. Jak itulok ang mapasamak dayta. Apay akasta ti panangkit-kitam kanyak, si Mama. Senyora? Kagura na kadi? Ne, saan, senyora? Apay ko maakagura kayo ngay. Sigurado am laeng, si Mang. Amangan mat no ilunlunod na kon, itiliklikot ak. Alla, senyora. Saan kayo kumamot nga agsaw iti kasta? Awan ti kasta iti panunot ko. Nasayaat no kasta. Ayan nilay ka. Adda ije hardin, senyora. As asikaswan na dagiti masetas yo. Nasayaat mat no kasta. Ne, adda nagsardeng alugan iti batog. Ala, ingka kitaan no asino ti dimtang. At dapat nagitinaskan nga si Kaswag, Panyero. Isungag pakada akon. Sige lang, Panyero. Rumuarak man. Sa dino ti papanam? Nagsarong karan ni Miss Tay sa opisina. Kasta ka di? Ala ket adakan ka dayta. O sige.
Agidantan arumwar dito'y balay. Misty, iha, naimbag na nakapasyar ka dito'y balay. Diyak namin kaya't ako na ang nakalipat akon, Tita Caridad. Iso at ngay nawaya akmat. Imaya kung dito'y balayo. Oh, kumusta kayo, Tita Caridad? Saan na nasayaan? Ha? Ni, apay tita, adda ka di parikot? Dakal ti parikot ko, Misty. Anya? Ni, apay tita, anya ti parikot aya? Misty. Ibagam kanyak, Tita Caridad. Barang numapalaganan ti anyaman adagan sen mo. Babaan ti panang ibagam kanyak, iti parikot mo. Rimwar ni Ma'am Misty, sir. Kunana mo't ang makimiting ka no iti may sa kadagiti investors. Kasta ka di. Wen, sir. Binilan nak asyak pa lang ti makaamo dito yung opisina. Una yan dyan ako. Talaga gayam mas asikaso na tinegosyo mi. Talaga, sir. Siyak ti makapanagnak iti dayta. Dan, Nasait ni Ma'am Misty, sir. Nakasagana ang mga ramid iti amin para iti pagsayaatan ti negosyo yo. maragsa ka na kiti kasta na amuak, Dan. Kit nakasagana mo't amang tulong kenkwana, sir. Kas iti naikarik kada kayo. Ngamin, no saan aga po kada kayo? Jak amo no nya ti klase ti panagbiag ko ita. Nasayat mo, amom ti agsubad iti utang mo anaimbag anakam. Rumbang laeng, sir. Nalangarod, mapana ko na. Awan mo't gayam dito ni Misty. Ang mga nod da kayat yung nga ibagakin ko na, sir. Ibagayon kanyak, tay danon kong tulangan. Sanan, Dan. Awagak langan iti cellphone ti anak ko. O sige, mapana ko na. Ha? Awagan na kano iti cellphone? Ay, delikado. Una ako ni Sir Fausto. Pakaamwa ko ni Misty. Tapno maibagakin ko na no anyatin rason ko. Iti amana. O sige nga, Rudan. Agyaman nak tayo nawagan na kadagos. Bye. Napanigayam iti opisina ni Papa. Sa labani, ta nakapagpakada akmatan kinit Tita Caridad. Iso, iawanan ba ni a babae? Paiman? Hoy! Muchacha! Ha? Senyorita Misty? Umay ka man dito'y! Ko, senyorita! Hindi nakipungod! Anya agak ko asan? Rama ng kita tipong ko! Neko! Apa, senyorita? Nandang rahin! Gasyan na kumaha! Saan ka nung kanakasyan? Awan ti Sir Tim! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. At akon dito paraangan ti gate. Madamdaman. Senyorita, gasyan na kumaha! Saan mo akasyan? Anya dayjay? Ni Misty. Dangdangran na nilay ka. Nas ka na maanawak ni Misty. Kartingak ti umasidag kadagwata. Misty! Anya ti mapaspasamak dito eh? Tito Amado. Anya ti mapaspasamak, Misty? Apay nga ipungpungot mo nilay ka, ha? Kukuha dito. Daytoy nga min babaon ninyo. Bastos na unay. Niya. Laika, ingka ni unag. Uwan, senyor.
Anya ti kayat asawan da ito ang napasamak, Misty. Kuha dito. Ilawlawag ko ti amin. Sabay na kumatadanggan na. Inlawlawag matkan ka ni Misty ti amin. Saan ka di? Amado? Pudno, ngam saan nakakontento iti palawag na. Kat sapay la kuma, tawan ti pakay na igam iti napasamak. Karidad. Anya? Kasta pa yun ti ibagbagam kanyak ita? Kapulaang itin ay jay ababaunan? Saan na may papan kinilay ka ti issue ita, Karidad? No di ka tinaramid ni Misty kinilay ka. Kadisumat ngamin. Anya kumaaya ti basol ni Misty? Unay kan, Karidad. Dinangran ni Misty nilay ka. Kat sigurado nga adda basol day jay ababaunan. Iso ana aramid ni Misty kan kuana ti kasjay. Karidad. Di adal ni Misty. Imposible mat nga iso tinangirugi iti riribok. Nalabit aday jay alay ka ti makagapon no apay ang nakapungtot ni Misty. Day tati ammo karason. Iso ang mabalin ka di, amado. Di ka agkomento adagos. No di mo pa'y amuno anya at talaga tinapasama. Ay, una yun ni Senyorita Misty. Apay ngay inaramid na kan katikasta, balasang ko. Diyan mo, nana. Inasigan na. Kalpasan na. Kasta tinaramid na. Oh. Diyan mo na niya tibason ko. Unay matan. Apay ngay akasta. Naimbag tadimtang ni Senyor Amado, nana si Mang. Lay ka balasang ko. Dayto yan ti ibagbagakan ka. Amangan nun nakarkaron to pa'y ti mapasamak. Nana. Ulitak. Aging gat mabalin. Diyak ko makayat nga agin nadayuta. Ngamin, kasla anak kan. Ngam no kastoy matan ti mapaspasamak kan ka. Ano saklangan nga awan ka ditoy? Ngam ti masaksakitan ka. Nana, pangasim. Hindi mo ibagati kasta. Maanong saktian yaman ang mapasamak kanya. Iso ang pangaasin nyo. Saan kayo kumangag sa iti kasta? Inaramid mo ti kasta, Misty? Apay kat tinasan, Dan? Ay, unay kan. Amang ano nakarkaron ang makaungat kan ni Albert? Apay kung nga makaungat kanya? Misty, sigo din nga mom. Sana kayat ni Albert nga dati mapaspasakitan. Ita, kasjay tinaramid mo, ita napan ka iti balay ta? Misty, saan apa nagpakalaing? Ngam panagkunak, saan arumbang dayay? Amangan no maapiktaran na ti amin anarugyamon. Anya di kayat mo asawan? Ulitat, sa anak nga agpakalaing. Ngam marikriknak, at dalakit di madi nga epekto dayay nga inaramid mo. Kat ti pagamkak, amangan no agbalin ang negatibo ti epekto na kadagiti plan-planuan. Dayta, agriringan ti cellphone ni Panyero. Hello, Panyero Amado. Panyero, saan ka kumamakapungtot? Ngam panagkunaket at damadi ngay naramid ni Misty. Anya di kayat mo asawan, Panyero. Amka ka nakarkaro man ita na marigata nak amakisarita kini Albert. Gapo iti napasamak dito'y balay. Panyero, mapalil ka. Ibagam ko man ano. Di ka nagpalpalikaw pa. Naggapo dito ni Misty. Kat nang riribok. Dinangran na nilay ka. Ano? Day dati agpaiso. Kat maamakak. Amangan niya ti mapasamak apaman amamuan ni Albert daytoy. Panyero. Inyawag ko kan ka ti amin. Tabarang no at damot maisingasing mo ang mabalin na maaramid.
panyero. Kasingita. Yung nagkadakam mo sa isawagin. Naknoata. Isa pasensya ka pa ila kumakanya. Awan di may magkakiti dahil na napasama. Ala, panyero. Kasaritam tulaangan ti anak mo. Papayakas ti diriknag. Ang tibtib bayo ka. At ang matadaka sa mapasama kanya. Awan mo't siguro. Kiso arumbag lang ay waksik dito yung marikrik na kita. Ang mga na-stress lang di panunot ko. Gapo itijak ni namnama anas kanya si kaswak dito ay. Kung nakasumarong karak lang dito yung opisina. Yam kalat mat gaya man nga adanas kanya ramitan. Tinasayaan. Yaw awan ko lang dito ang marikrik na. Ipamaysak ta atensyon ko itar aramidan. Oh, apayakas ta ti panangkit-kitam kanya? Si Diren Nakmanan, gapo iti napasamak diti balay. Gapo iti inaramid ni Misty, iti babaunan tayo. Damagak man lang kan ka, Caridad. Talaga ka di akayat mo nga agnanayunen ang nagkulot ti pamilya tayo? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sungbatan nak. Kayat mo ka di nga agnanayunen ang nagkulot ti pamilya tayo? Sana ka maag tapno tarigagayakit din dayta, amado? Hamat lagayam. Apay nga rod ngayon tulok mo ang mapasamak ti kasjay. Apay adi mo inanawa ni Misty. Na, syakit din ti pabasolam? Amok aya nga aramiden na ti kasjay. Naklaatak lang nga rodan iti nakitak nga ananawaam ni Misty, ije hardin. Caridad. Kan maysa. Apay aya asyak ti pangibaw ingam iti pamabasol. Diyak amukan ka. Ngam sapay la kumatasan ada ito iti agbalin a rason. Tapno nakarkaron a dumakkel ti anyaman ariribo iti pamilya tayo. Mr. Fausto. Jaske. Ang mga nung maipapan itinapasamak ay balay da Albert ti iyawag na kanya. Ay, sapay siya kinangibagakin ko na anak meeting iti kliyente ni Misty. Makamuditan. Basta takdarat ti impambar ko kin ko na itay inmay dito. Ay. So bata ka. Hello, sir. Punyeta. Anya da ito yan ang waka, Dan? Ha? Anya da ita, sir? Bagam kanya ka nakimiting ni Misty iti kliyente. Saan ka ti? Uwan, sir. Isumat mo. Inawagan na ni Amado. Nang liribok ka no ni Misty di balay. Dinangran na ti babaw na ta. Anya? Ne, Sir Fausto. Yak amo da ita na pasamak. Awan ti amok dita, sir. At taga din di da opisina ni Misty. Awawagan. Kung di nasungsungpatan di cellphone na. Adan, sir. Ipagamkan ko na umawawagan. Naska na makapagsarita kami. Uwan, sir. Matungpal. Daytoyen ti bagbagak, Misty. Amang ano niya taramiden ti amam, kapoy ti kasdi nga inaramid mo. Di ka danagdan. Kabailak ti agpalusot kin ni Papa. No, sika. Ngam kasanuak maten. Madlaw akaguran akmat ni Sir Fausto. Gapotain rason ko kinkwana anak meeting ka iti kliyente. Awan palikot iti dayta. Ibagak ken ko na at talaga anak meeting nga. Kasanon no salud-soden na. No apay nga daka iti balay da Albert. Siya kung di makaamu ko nakmat. Basta di kang danag. Saan ka mairaman iti daytoy? Sinagana akon ti amin.
Iso nga rod ajak pa'y sinungsong-batan dagiti awag ni Papa Itay. Kaplinano kun ana imbang no anya dagiti bagak kan kuana. Oh, umaw-awagan ni Papa. Mabit lang takasarita, tapno malawlawagan ti amin. Kat tapno mapnat ka at talaga asaan ka amadaksan. Agtalinad ka lang ang itayan mo. Dumngad ka iti saritaan mo. Anya ti pugno na pasamak, Misty. Anya ti kaya to sa tinyawag kanya ni Panyero Amato. Papa, please. Pagkawanan na. Diyak mat maawatan ti bagit. Kaslada tinangidoron kanya. Diyak ang muno anya tinaramid ko. Pagpapabawi ako, Papa. Pagkawanan na ko, pangaasim. Misty. Aklonak no anyaman ti panno sa'yo kanya. Iti da ito yung anaaramid ko, Papa. Basta pangaasiyo ko mata pagkawanan da. Please, Papa. Amo kabindot ko, Papa. Takas itinakon-akon. Diyak mat nagayatan na itiyay ngay naramid ko. Basta naramid ko latan. Isa pa nga siya ko, Papa. Pakawanan da. Please, Papa. Nasaya. Ang sarito kan tulay sa tipalay, apa man na makaabot ka. Pasensya ka nga yung kumahan ka ninawa. Naglatak nami, hindi kasi din inyawag kanya ni Panyero Amato. Papa. Si Mang, ayan nilay ka. Binilin ko nga agtalinaad pa lang ijay silid mi, senyor. Oh. Si Mang. Amo ka maditirik nam, gaboy tinapasamak. Amamunak matan, senyor Amado. Saan nailibakkan ka akasla anak kon nilay ka? Talaga asyak tinasakitan itikas jay anapagten na. Oh, si Mang. Nuaddak la ko maditoy. Nalabit na naliklikan day dyan napasamak. Pasensya kan. Nalpasan, senyor. Napasama ka. Tila ang amgag. Ang mga nakarkaron to pa'y timapagdang nilay ka. Ha? Jack kaya't amapasamak ti kasta, senyor. Ngamin, nakakaasim at nilay ka. Pili bakon atalaga kin ka, Misty. Sabali ka atalaga. Agasem, tadapay pa sa isa ibag titimag mo itay agsarsarita kayo iti amam iti cellphone? Kunak tumat namin kan ka. Sabali dan. Misty? Jak lakit di itulong at ikasting na inaramid ko kinilay ka. Iagbaling arason. Tapno masayang ti amin anarogyan kon nga aramitan. Ala, ipapantan ana sulbartan ti maipapan ka ni Sir Fausto. Ngam kasanon ti maipapan ka ni Albert. Sigurado. Dakkel aparikot mo dayta. Isu arumbang nga ipanunutan ta iti napintas ti maipapan ka ni Albert. Di nakpagdanagan, ha? Kabaulak tayo ito, eh. Saan ak nagpaatiyo? Amok apasigla panubok dagito ang mapaspasarak kita. Kanayon alaglagi pag dagiti imbagbagam kanyak, idi si bibiyag kapay. Nga itilikudan dagiti na puskol na ulat. Suming sinisilat tatiin. Diyak tumalipatan dagita pang magbagang kanyak. Kat dagita ti agbalin nga inspirasyon ko. Tapno masarangat ko dagito yung mapaspasamak ita kanyak. Asino nga tatay ta? Pinasaya.
Lukatak ti silad mi kanina na si ma. Laika balasan ko, kumusta kan? Senyor, Okay ka ka di madlaang? uwan, senyor. Di nakpagdanagan. Okay aklaan. Pasensya kan balasan ko. Anya day taigam mo? Kuha, senyor. Ladawan day di ina. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya kan balasan ko. Anya day taigam mo? Kuha, senyor. Ladawan day di inak. Kasta ka di? Kita akman. Atoy, senyor. Senyor, ada ka di parikot? Kwa. Jay... awan laika. Ato yung tiladawan tinam. Senyor, Sigurado ka kadi nga okay ka lang? uwan, senyor. Di nakpagdanagan. Agyaman nakiti pa nang nyali ka kam kanyak. Awan na nyaman na laika. Sige. Panawan ka pa dito, ha? Naimbag lakit niya. Tanasing patan kanyak ni senyor. Saan akas ididamo akas la nakauy-uyong. Ngam ita, nakasingsing patan kanyak. Anya ti imbagakan ka ni Senyor Amado, balasang ko. Kinumusta naklaan, nana? Laika. Day tatipod no, nana. Nariknak nga rod akakaasyanak ni senyor. Apay, nana? Ada ka di parikot? Awan. Naimbaglaangan takas dyan ni Senyor Amado. Uray kas kasano. Mapumpunas ti sakit tinakam ko. Gapo iti napagtang mo. Panag ko na, saanan arumbang apagsaritaan tayo pa'y tinapasamak? Anya. Diyak kayatan at tumakkel pa'y ti parikot. Laika. Kat, sapay la kumatasan laangan ang maamon ni Albert ti amin. Iti kasta, awanan ti sabali a parikot arumswa. Amundan, naragsakak man. Kasla na bang aran tirik na? Saan ta pa yan nakapanunot iti rumbang nga ramiden ta? No bilang kumprontaan na ka ni Albert. Ngam kastan ti ibagbagam, Misty? Ibagbagak lang, no nyo ti mariklik na. Makaparagsak gayam. No kasjay ama ipapas mo ti pungtot mo iti tao akagorgoram. Misty? Kasta nga mintirik na ka. Ala, maragsakan akmat parakan ka, Misty. Ngamin, naipapas mo ti pungtot mo kanilay ka. Nagbidot ka dan. Saan ko pa'y anay papas? Nalabsan salita. Aginggat kikit pa'y laang tikas jay anaaramid ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Simple. No maadaanak tumanan iti gundaway. Ulitat tikas jay na inaramid ko. Kat siguradwak aday tay makontentong akton. Tapno ad dalakat ngarudan ti kinaragsak ko. Diyos ko. Rumbang nga tangay bagakon da ito'y anaduktalak. Ngam, ang mga no dakdak kala parikot ti rumswa. Ang mga no imbes ang maurnos ti sitwasyon,
Kat nakarkaron ariribok ti itdan na. Panagkunak. Sana nakadlaw itay ni Laika. Iso kasayatan siguro no kukwak pa ilang tinadoktalag. Saan ko pa ilang ibagbaga ti may papan iti dayjay. Ilimit ko pa ilang. Nagbayag mo ito ng sumbatan dati lang na hindi balay. Natividad's residence, hello? Mama? Albert Iho, si Kagayam. Wan mama. Nalaw pati cellphone ko. Naka-charge. Iso ngay mawag ako niti landline. Apay, Iho? Ipakadakla ko ma, nga mga namaladaw ak nga agawid. Kalahat ngamin nga danaskan nga si Kaswag dito opisina. Kasta ka di, Iho? Wan mama. Pasensya kayo lakuman. Kaya hindi kayo magdanag. Tadaak mo lang dito opisina. Okay. Nasaya at ba tay mawag ka, Iho? Kano saan, sigurado nga ang danagag. Hindi kayo agdanag ko nakmat. Alang araw din mama. Bye. Bye, Iho. Kasla na ragsak di inak ka. May baklatan. Nasaysayat mo't nakas jeti mood na. Tapno maliklikan tan nyaman aparikot ama pasama. Ni Sir Fausto. Sungbata kadagos. Hello, Sir Fausto. Kumusta ti anak ko? Jakpay simrag iti opisina na, manipod itay, sir. Ado kami nagiti as-asikaswag apapaaramid na kanya. Kasta ka di? Wen, sir. Ngam panagkunak, okay lang ni Ma'am Misty. Medyo malmal day itay. Ngam panagkunak, okay lang, sir. Sabay na kumatakas ng advice. Yan kaya't nadadakas sa mapasama kiti anak ko. Sir? Ala, di mo lang tan ibagbaga nga inawagan ka. Dan, ang mga anuan niya pwede punan na. Wen, sir. Matong pa. Amok kaga po iti panagpamarang mo iti cellphone. Analaos ti panagbabawim. Iso nga inawagan nak ni Sir Fausto. Nukas jay amadanagan ni Papa. May maysa ti kayat na asawan. Epektibo ti panagpamarang ko. Amala dingitan na unay. Nga agbababawi ak iti nakaro. Gapo iti inaramid ko kinilay ka. Misty? Nagmayat gayam ti kastoy dan. Nalaos ti ragsak ko. Diyak mailimad dayta. Ala, wenan. Ngam ada ka din na panunot mo, no ti maipapanan ka ni Albert? Ha? Dayjay ti kang runaan anasken asaganaan ta, Misty. Kang runaan anasken asaganaan. Taam mo, dakkel laki di ti parikot ama pasamak, no maamuan na dayjay nga inaramid mo. Di kagdanan. Pampanunutak matnoan niya ti kasayaatan ama aramid. May papanikin ni Albert. Siyak tinakasarita ni Albert iti telepono ita imawag. Amangan kanuno maladaw nga agawid. Tada ti di na ninamnama nga asikaswan na iti opisina. Nasaya at matnumaladaw nga agawid ni Albert. Tapno di na madlaw nga dagayam na pasamak diti balay. Amangan ngamin no agipulong kamanin kankwana. Mabalin ka di karidad. Di naksingaan. Ha? Pangasim ko malaeng. Diyak kaya ti masinga. Ni. Anya nga tati mapaspasamak kan ni Amado. Apay akas jay ti Jarna. Kan apay adi na kayat ti pasinga. Anya ti pampanunutan na. Nayan lay ka.
Iti kasta pa nagtrabaho, kaslaawan ti madi ang napasamakan ka. Nana, Nagagat kalata. Tila ang duma na, saan ka ang matagtagari unay ita? Saan akas itisigod akanayon ka ang nakaisem, bayat ti panagtrabaho? pangasiyo. Ikagkagumaak namin alipatan tinapasamak. Diyak kaya't nagtalinad iti panunot ko tinaramid kanyak ni Senyorita Misty. Ngamin, diyak kaya't nga damabukal agura iti barukong ko. Ha, Saan ngamin alasaya at no dati kupkupikupam aguram para iti padam a tao. anyan? Talaga na idumduma ka, Laika. Nana, Isu nga awan apulos ti makunakan ka. Talaga anasingpot ka. Naidumduma ka, balasang ko. Sabali talaga ti ugali ni Misty. Kat day tatirumbang asaganaak. Tuso ngamin. Kan kanayon nga dati nakasagana a plano na. Narigatan. Ang mga nonyaki diti mapasama kanyak no jak aganad. Ang mga no siyak tuki diti madaksan no agtin nagtikwenta. Terigat na. Ang mga no jak pala na ipatungpal ti planok. Ngam napadisya gaya man. Ay, day tatijak itulok ang mapasamak. Narigatan. Isu anasken nga aganadak. Ang mga no inton agbalawak. Naladaw to gaya man ti amin. Ay, nasken at tanaangag ti amin atignay ko. Iti kasta. Awan to ti pakadidigraak. Nasken nga agbaligi akmat kadag iti plano. Kasta tirumbang nga aramidam, muchacha. Senyora, Naimbagman trabaho kalatta? adda ka di pangibaunan nyo kanya, senyora. Awan. Diyak ka sa polan ti kasken ka, takabaulak nga aramidan ti anyaman akayat ko. Ala, iringpas mo dagiti trabahom. Tasayang mati iso sweldo kan ka. Anyan ti kasti ajar ni senyora. Nakaragragsak ka po iti napasama kanya. Adda pa kay naigan na itinaramid kanyak ni Senyorita Misty. Una yan akin nalaos tigura na kanyak no bilang laran. Idin to tawan mo ti amok abasol ko kan kuana. Si Mang, si kaman ti pagdamagat. Anya dayta, senyor. Kuna makaslanak mo ni Laika, saan ka di? Wan, senyor. Italagnakan ka ti may papan iti personal abiyag na. Husto ak ka di. Wan, senyor. Anya tinaybaganakan ka, may papan iti biyag na. Sakbay ang nakastrak dito ikas babaunen. Basta ti amok, sir. Tila ang inana ti kadwana. Di na kano nabangunan kan naamamo ti amana. Tasigun iti inana. Natay kano ti amana idi maladaga pay laeng. Anya? Kasta mo ti insalaysay na kanyak, senyor. Isungarod ang maasyanak kan kuana. Taulila lang arudan ademag. Mamaltrato pa'y. Kasla saan anain kalintagan? Saan ka di, senyor? Ha? Wen. Gusto ka, si Mang? Apay ka di anasaludsudyo kanyak dayta, senyor. Ha? Magkwa. Kaskan ka. Masanak mat kinilay ka. Nang runak at mapaliw kumayat. Amalaksid ang nagakit. Talaga anasingpay.
Nakadkadlawon at talaga nga dati pakaburiburan ni Amado. Kabisado kon ti asawak. No kasta ka nayon ama imay-mayang at dalakid di timmadi ama paspasawak. Anya nga tati ilimlimod kanyak ni Amado. Pudno nga tati atap ko. Nga kursunada ti asawak iti babaunan ni. Ngam saan laengan nga bidot. Kasla inikan na kun iti rason na tapno ad-adda nga ipapas ko ti pungtot ko ken kuana. Nupod-nukit din ti atap ko. Agpaliiwa ka na imbag. Kat uray basit la arason a makitak. Jak palabsan. Basta maipapas ko ti pungtot ko. Iti dayjay ang laika. Amangan mo talaga nga awan ti plano ni Albert nga gawid. Isungaging gayta. Awan pa lang ti kutsina iti garahe da. Basta agtalinad ka lang dita. Agpaliw ka. Numapasangpat mo ti logan ni Albert. Mabalin mo ti pumanaw. Ngumno saan pa eh? Agyan ka lang dita. Nalawag ka di. Nasayat man no nagkinawatan ta. Di kagdanag. Taited ko ti pagrebangakin ka. Saan ka lukwen? Okay nga Rod. Bye. Ay baglaki din ta natuldog mo dayay. Adda nagsardeng alugan iti batok. Inakitain nga sino. Amangan no makapungtok ni Sir Fausto no di ka man lagpakita apulos mo't ije balayo, Misty. Siguradong orahin na ka. Jak marod kayat ti agawin. Amangan ni Jak malapdan ti bagit. Kat mabistunak ni papaapasig apam marang dagiti imbagbagak ken kuana iti cellphone. Misty? Isu ngay mayak diti dagos mo. Misty, nasken ama awatam ti sitwasyon. Saan ama balin apaggidda ng ter aramidam? Tama nga no day tantuki diti pakapaayan ti kayat mo ama pasama. Anya ka matandan? Kaslagi mo kayat ti kandak ditoy? Saan nga iti kasta? Ngam saan arumbang anatangken ti ulo? Wanan! Sikan ti husto! Isu asungardan kan! Misty? O anya, naknagkandan, ha? Pangasim kumamit. Tadinak mo't bugkawan. Nalipatam samatan nga daka dito'y dagos ko. Kasjay! Di mo kayat analalaingak ngam sika? Tadaak ita dito'y dagos mo? Kasta ka diti kayat mo apang parangan, ha? Misty, saan nga iti kasta? Tilaan kaya... Bastan! Di kan agsaupay! No di mo kayat ti kadak dito'y pumanawak nga rad! Ha? Una yan. Uray laing panalpak na paytiri daw. Anya laki din ay atikas diyan nga ugali ni Misty. Nalabas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ti amom, di ka madmadlaw, Amado. Caridad? Maimay-mayan ka. Naunag ti pampanunutam. Madlaw nga adapag parparikutam. Mabalin ka di Caridad. No planom ti makisubang. Saan ko mga ita? Saan ka kayat atutupan? Makitam? Makisubang adagos ti pampanunutam? Agdadata at talaga nga adda pakaburiburam. Ti amom siguro kat saan ka makadlawa. Ngam nagbidot ka, Amado. Di nakto maalilaw. Di mo amuti pagbagam. Rimwaran dito sa lumi. Di nak mapaglibakan, Amado.
kat amok. Iti mabiit. Maamwak matlaang noan niya ti pagkaskasta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agya mo nagtadakan niya. Talaga nga inururay ka. Papa, Anya tinapasamak, Misty. pakawanan na, Papa. Inka gumaak mat alinapdan ti bagi. Ngam kalaat matlata na kas di tinapasama. Anya? Sorry, Papa. Nadangrak day di alay ka. Iso ngamin tirason amin dagito yung mapaspasama. Diyak kaya't atutupan ko nakmat. Ngam kalaat latan ang nagpungtutak. Katay jay, diyak ko nalapdan ti bagi. Ito importante. Inaklon mo adi mo yung gagara ti amin, iha. Talaga matasangan, Papa. Kinapod nyo na. Mabainak pa'y kating agpakita kada kayo. Iso anag pala daw ang anagawin. Tayong pag-arup ko na nakaturog kayo. Ngam inururay dakmat tayo. Talaga kami na kaya't ka kumaama ka sarita. May papan iti dayjalay ka. Kan gapoy tinyawag kanyak ni Panyero Amano. Gabiti kasta makit-kitak itajar mo. Amo, agsasaw ko iti punno. Kaya talaga adi mo yung gagara ti amin. Isolipatan mo dayjay, Misty. Ala, ingka ginanan, anak ko. Nana, apay adi ka pa'y namaturog? Awan pa'y lang amin ni Albert. Balasang ko. Ha? Urayak ni Albert. Nana, pangaasim. No plano nga ibagakan ko na tinapasama kanya. Saan ko man? Ang mga nudakdakkel ariribok ti mapasama. Laika. Agpakpakaasi Saan ko man ang maamon ni Albert tinapasama. Diyak kayat, Nana. Ala. Aginanata nga rudan. Sapay lang ko matamaawatan da. Di ka agdanag. Balasang ko. Maawatan ka. Iso apat gak nga rod. Tikid daw mo. Ni Caridad. Nagsapan nga umawag dito eh. Hello, Caridad. Fausto, makumikom ka kadiita? Saan mat? Apay ka di? Ang mga numabalin nga agsarak ta, Fausto. Napatagsakit di tigagaram kanya ka. Kasta talaga. Mabalin ka di? Kat apay kit ninasahan. Mabalin Agyaman. Iti restaurant, iti sentro, ipagsarakan ta. Iti sigod. Okay, kadikan ka. Okay, Caridad. Awan, ti parikot. Kagora na ka di, Misty. Anya iti panak ko na. Misty, nukas jay man tinasaokin kay derabi eh. Gapot apang panunutik lang ti posible ang mapasamak. Jak mabaling nga itulok ang manayunan ti parikot mo. Mawatam ko mamot dayta. Parakin kamot lang ter aramida. Amom dayta. Saan ta napagsaritaan dayta? Diyak kaya. Misty? Ikat di trabaho ti asikaswan ta. Dan. Alan. Misty, kasapulang pa'y ka di ti serbisyo, wino saanan. Ha? Kaya't ko kumaamamuan. Tano di na kon kasapulan. Agawid aklangan iti probinsyami. Dan. Anya ka din dayta sasawa. Amom anak kasaganak ang mga ramid iti amin parakin ka. Ngam no ibagam kanyak itaadi na kon kasapulan.
Pumanaw akon, itamot lang. Tadyak kayat ti agbalin apadagsan ken ka. Rimor ni Senyora. Husto man, tapno mailiklik ka iti dakas. Ha? Apay akas tati kunayo. Katwan mat, saan aya? No adda dito'y ni Senyora, makapadanag. Amangan gamin no anya laditan ti aramiden na ken ka. Saan da kami napampanunutan, Nana? Kabaulak mat kat tibagi. Adda akditan. Ang jak ka ba na makitkita ang nakakaasi ka? Nana. Ano apay ngamin adi ka dungag iti balakad ko? Agikat kan kas babaunan ditoy. Nana, day ta ka di manan abanag ti pagsaritaan ta? Madalang tumot lang day ta ka nito. Ngamsaan pa niya ita. Iso apa nga asiyo kuma. Saan dak pa'y laapilitan ako manaw ditoy. Ala, pasensyakan balasang ko. Lipatemon, tinaibaga. Papa, ata ka din napasama ka dyan mo. Madmadlaw ko ngamin na nakaulimak kayo. Papa? Jak ilibak, iho. Ngem kayat ko alapdam ti bagim. Taamangan no tumakkel ti parikot. Apay, Papa. Anya tinapasama? Ni Misty. Adda naramid na asana nasayaan. Anya? Anya tinaramid ni Misty, Papa? Naggapo dito'y balay iti kalman. Ket iti jak amo rason. Nakabil na ni Laika. Anya? Ti awanan pain. Anya ko matikarbangan na nga garamid iti kasta. Saan nga iso ti amo ni Laika? Apay nga inaramid na ti kasjay, Papa. Iso nga rod ako nakagpanunot ka, iho. Diyak kaya tamamuan pa iti sa bali. Isong imbagakon. Ngem kas itinakunak, lapdam ti bagim. Sa nabale, tanayawag kon kini Fausto ti amin. Kadita, kayat kumatlaang ang makasarita iti personal ti ama ni Misty. Amot no kasano ti kinasingad yo kan ni Amado nga asawak. Iso asikala kuman ti mangibaga kanyak iti pudno, Fausto. Anya pudno ti kayat mo amamuan. Anya ti parikot ni Amado. Apay akanayon amay maymayang. Naunag ti pampanunutan na. Hindi nag-udi ang nagsarita kami. Nalawag, tinaibaga na kanya. Sikat, iparikot na. Magsumsubli ka nung tisigod nga ugalim. Nasulbar ka din dahi taparikot yo. Ha? No saan pa lang nga nasulbar dahi taparikot yo. Nalabit na dahi tati makagapo. No apay akas tati madmadlaw mo kani Amado. Kayat mo ka di apagparangan asyak pa'y ti aking basol, Fausto? Sikat inang ibagay ti dahi ta. Sana siya. Anya? Panag ko na. No kayat mo ang masumbatan dahi ta sa lansod mo. Paliwom tabagin. Kanayon akas ti ibagbagam kanya, Fausto. Gapo tayo sumati mo karason. Dahi ta, tinaibaga kanyak ni Amado. Iso matlang ti ibagbagakan ka ita, tagdamdamag ka. Mayat, na may saakmit ni Misty. Amok anamati itay iti imbagak. Apo manawak langan no di nakasapulan. Iso nga inay ayon nakmatlaan. Naaramat ko kinkwa na tiwagas nga inaramat na iti amana. Iso amayat man ang tilinangan mi ita. Kat pabor para kanyak da ita.
Magustok da ito'y amapaspasamak. O may ayon kanyak ti gundaway. Iso asaan arumbang amasayang ti amin ngar aramidak. Ituloy ko latta ti agtungpal kampay ini kadagiti kayat ni Misty. Kastamot din kadagiti kayat ti amana. Iti kasta, saan amadadail ti panagtalit ta kanyak. Ngamkit di, agan nadak. Aramidak ti amin akabailak. Tapno sa andak amabisto. Nasken ano dumteng ti kanito amabisto dagiti agamatar aramida. Naalak to amin ang tikinabak nang da. Tipno napasamak ti kayat ko amamanlay ka. Albert, pangaasim ko man. Diyak kaya't adumakal da ito abangan. Saan ko padpadaklan? Kaya't ko lang ang maamuan. Noan niya tipod noan napasamak. Apay kinabil na ka ni Misty. Diyak amo noon niya ti rason. Basta inasikan na. Kalpasan na. Impungot na kon. Ano niya? Day tatipod no, Albert. Diyak amo talaga no apay. Noon niya ti basol ko. Talagang awanan ba ni Misty? Saan ka mapalabas na ito? Albert, mabitlaan. Like, Pangasim. Agpakpakaasiak. Saan mo kuman akomprontaran ni Senyorita Misty? Amang ano nakarkaro pa'y aparikot ti mapasamak. No komprontaran ni Misty, kat dumakal day ti aparikot. Amang ano mapilitan na kagtong panlaangan iti balakad ni Nana si Mang. Apumanaw akong dito'y. Ngamin, diyak kayat adumakkel daytoy aparikot. Oh, anyatan. Kagora na kadipay. Misty, saan ka mo't aginora ka? Jakla kayat ti makanayon iti parikot mo. Iso anay bagak ti kasya itay. Ngamsapay la ko ma, tamapakawan nak. Dan, Kat noan nyaman ti kasapulam. Ibagam lang. agyaman ha. Awan anyaman na, Misty. Noowan pa pa namin kan madamdama. Kuyugan na. Aglunch na. Ha? Oh, apay kitaan na itikas na. Hindi mo kaya? Ni, apay kit din asaan. Imbagak mo ten. Noan nyaman ti masapol mo kanyak. Ibagam lang. Kanayon nga daak ditoy, para kin ka. Panak-kunak, ni Senyor Amado tinakaamuan ni Albert iti amin. Ha? Nakitak namin anak sarita da itay. Sakbay anak saruno da arinwar. Kunak man no sana kayat ni Senyor adumakkel ti parikot da sang kapamilya. Ngam apay nga imbaga na pailaan ka ni Albert ti amin. No siyakla amaysa. Gusto mo't kit di ti inaramid ni Senyor. Nana? No ni Senyora Caridad tinangkabil ken ka. Nalabit ama awatak pay. No apay asan nga ibagan ni Senyor. Angam saan mo't tanimot Misty tinangkabil ken ka. Ti amkag ita. Amang ano niya ti mapasama. Nang runa no sungatan ni Albert ni Senyorita Misty. Saan mo't siguro nga garamid ni Albert iti nakarkaro apag parikutan tayo. Sapay la ko ma. Nana si Ma. Tinarak na kagayam, may papaniti day tabanag, Fausto. Wan panyero. Ngam kastim bagakkan ko na ididamo pay lang. Isumot lang ti pagparparikutam. Oh, Saan kit din panyero? Panyero, kinapudno na. Saan ani Caridad ita ti makagapo no apay asinarak kamay? Kangat kayat mo sawan. Asino ti palikot mo? Nilay ka. Anya. Apay may raman iti saritaan tati may papan iti babaw nanyo, panyero.
Panyero. Panagkunak ket karaman ni Laika itinapalabas. Anya. Anya ka din tayo taas sasawan. Kasano kumakaraman ti babaunan nyo itinapalabas. Diyak kumamat pat dyan, Panyero. Ngamad na nakita ka pamanagnak. Anya. Dahita ti agpaiso, Panyero. Nakita tiladawan ni... Panyero. Patsyan na kuma. Kinapudno na. Diyak kumapay kayat nga ibagakan ka. Ngamnas ka na maamuam. Panyero. Tapudno amin dagito'y amapampanag na kakita. Akaraman ni Laika itinapalabas. Sigurado nga rod adakkel met ti akam na iti agdama. Nang runa iti masakbayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Dad. Nih, Albert. Kamot gayam. Nakapasyar ka, Mike. Ada ka di masapal mo? Ni Misty. Kaya't ko makasarita. Ha? Nih, Albert. Napatagsakit di tigagaram ka ni Misty Jack kaya't ti mataktaktan. Ni Misty ti kaya't ko makasarita. Wah. Mabait lang nga ron. Ibagakin ko na ti kaadam. Ayan dagiti agama, Simang. Nagsarunod amat arimwar, senyora. Papananda ka no. Jakon nagdamag pay. Taamkak ngamin nga mga numakaungat da kanya. Anya? Pasensya kayo lakuman, senyora. Jak masungbatan ti salsaludsudang ita kanya. Senyora, ada ka di pa'y pangibaunan nyo kanya? Awanan. Ala, pumanaw ka ni ti sangwanak. Amangan no madadaol pa'y ti aldaw ko. Kaguran, gapo iti kasjay anaaramid ko. Albay? Apay kumasan. Saan narumbang tinaramid mo kanilay ka? Aguray ka man. Apay aya akas jay launa yan ti panangisakit mo iti babao ninyo. Kaya't mo maamuan no apay. Pues, ibagakin ka. Nasaysayat pa'y nga isakit ko ti kas kanilay ka ababao ng laing. Ngam nasaya ti panagpuspuso na. Ngam ti kasken ka apod no abak nang. Kan nagtawad iti prominente a pamilya. Ngam awan mo ti konsensyanan. Albert. O anya? Nasakit ka diyan gan? Una yan, ti kasnaapan ang sasaom kanya, Albert. Sa upay lang dayta. Ngam nasakitan kan. Kasanulangan ti inaramid mo kanilay ka. Dinangram. E din tawan mo ti basol na kanya. Adda basol na kanya. Dakkel. Anya ti basol na kanya. Alaman? Ibagam man kanya? Albert. Makita. Awan ti may bagam. Iso ang mabalin ka ti Misty. Di mon ikalintigan ti bagim. Tagdadata as sikati nagbasol. Kat dahito iti tandaan. Diyak kaya't ang maulit ti inaramid mo. Ano mapasamak dahita? Diyak ko na mo asawan. Apay ngamin a pinastrak mo ni Alpaik. No jak pinastrak. Ang mga no nakarkaro pa'y adakas ti mapasamak. Awanan ba inday chay ng Albert? Sangon-sangot ti panangisakit na iti day chay ababaonan. Dayto yan ti bagbagakin kamis ni. Nalabit akabailan ti agpamarangkin ni Papam. Iti sabali a tao. Ngamnukin ni Albert. Narigat. Am-amo kong tigayam ko. Saan anala ka amaalilaw dayjay?
Saan taan nasakbayan ti umay ni Albert ditoy? Di kayat ko amamon ita. Ket no asino tinangibagakan ko na iti amin. Ha? Imposible ngamin ani Tita Caridad wano ni Tito Amado. Iso nga mo, no saan aday jay alay ka. Nalabit ani bakit simang tinagipulong ken ni Albert. Kaslajak pa'y lapat yan aging kaita. Dayta na doktalam, Panyero. Saan ka pilpilitan, Panyero? Ngam kasayaatan no maduktalam ti kinapudno. Panyero. Kidawag kan ka ngay kagumaam. Gapo man lang iti panagkayim ta. Manamnamak ka di, Panyero Fausto. Panyero. Nasingit nga gayam. Awan ti sabali pa'y apagkidawak iti tulong no saan asika. Ket nupudno nga anak ni Salome ti babaw na niyo. Panyero. Anyan tulagan ti mapasamak. Panyero Amado. Nalabit ang nakapagpanunot kamot nga taitan iti limpyo, Misty. Narigat no pailuyos ka iti riknak. Tano aramidam na ita. Amangan no si kantumanan ti dakas. Kita amlangan tinapasamak iti nagpailuyos ka iti pungtot mo. Apaman ang nakitam ni Laika. Diyak kayatin ang maulit day ka napasamak. Iso nga rod asapay lako ma. Tadumngag ka kanyak, Misty. Dan. Parakin ka ti amin ngar aramida, kunakmat. Diyak kayat asi ka ti maagrabyado. Agyaman na kanukas na. Katsapay lako ma. Tadumngag ka matan kanyak. Mawatan nakmat siguro. Ika kumaak. Saan mo lang ngay kagumaan? Aramida. Dan. Takas itinakon-nakon. Para iti pagsaya atam da ito'y apan panunutat. Iso asapay lako mga rod. Ta ipangag na. Iti kasta. Maliklikan dagiti kastoy apagta. Sladyak pilapat tiyente na ibagakanyak ni Amado. Nakita na kano tiladawan ti inatibabaw nanta. Ni Salome. Kayat kadya sa wenday ta. Anak-anak ni Salome. Kat no ti babaw nanda Amado ti anak na. Kawatan nga rod ati inaday jay alay ka. Anatay. Kat ni Salome. Nagrigat pa'y lapat yan ti amin. Diyak ka mo, noan niya ti kunaak. Mapanunuta ka na imbag. Diyak pa'y kit di kabisado tilang at ibabaw ng damado. Diyak tao talyawan na mapanak ni Jibalay na. Ngintap na mapadag-nagak ti amin. Aramidak nga rin ti rumbang. Mapanak to agpasya ni Jibalay na aman. Nagapuam? Si Katirumba nga pagdamaga. Sa dino tinagapuam. Nakasapsapa ka arimwar nga mitisyak. Sinarak ko ni Fausto. Nagdamagak ko na, may papan, iti mapaspasamak ka. Caridad. Nga madlaw, at talaga anasingad kayo lakta. Tati ko na naaparikot mo, katsyak. Naibaga na kanyak ti panagsinarak yo. Anya? Nagapuak iti balayda. Nagsasarita kami. Isuan naibaga na kanyak ti panagsinarak yo. Nagsarak kayo?
Tabinilin mo manan, jagayam mo, kasta ka di. Magamu kanuan niya ti panunutem, Caridad. Jak kayat atutupan ti kastangar aramidem ita. Laika, di ka laangan agpakpakita ka ni Senyora, ha? Ha? Apay, Nana? Nangag ko ngamin asabali ti tinor ti sa una itay kinasaritan ni Senyor Amado. Sigurado ang makapungpungtot day jay. Ang mga nuan niya ti aramiden nakan ka. Nana? Maawatan mat siguron ti kayat ko asawan. Uwan, Nana. Agtong pala. Agyaman akbalasan ko. Payam, syaklatan ti umasidagkan kwa na nuad na masapul na. Iti kasta, mailiklik ka iti anyaman adakas ang mapasamak. Amok ang maboribor ita ni Misty. Gapoy ti parang komprontar kinkwana ni Albert. Panagkunakit pabor para kanyak daytay. Sigurado adong ngagkanyak ni Misty. Isu agun dawayak daytay. Nukas kasano? Saan laangan ati planok a pananggamrot iti kinabak ng dati maaramidak. No dikat magunod kumutlaan ti kayat ko kin ni Misty. Talagang agdagun ko na ti taong amo na ti agoray. Kas kanya kita. Marik-rik na analablabas payngam iti tartari gagayak ti magunod ko. Gapo iti paragsakripisyo. Kat sigurado at ngagbaligyak iti amin a plano kita. Asi na nga tati nag-text. Ni Misty. Damdamagan na no sa dino tayan ko. At subli ako ni opisina. Amangan no dumlaw pa'y. Sa dino tinagapuam, iho. Pasensya kayo, Papa. Ngamjak mabali na palabsan da amin. Iso anapan ko kinasarita ni Misty. Anya? Day tatagpay so, Papa. Iho, amangan mo't no nabainan dayjay. Amangan no di ka nagtanang anak isa o kenkwana. Di kayak danag, Papa. Inaramid ko terumban. Saan ko binastos? No di kat imparik na kenkwana. Asaan ang mabalintikas diyang aramidin na? Albert. No saan nga minatubngaran tikas diyang aramid ni Misty? Saan laki din nagsardang dadya, Papa? Kat day tati jak italo. Jak kahit nga ulitin na pa'y adangran ni Laika. Mas da awak Laika. Anya ti kaya tiyo asawan, Nana? Kasanumat ngamin. Kaslada sa bali asaritaan dagiti agama. Sa bali mat ti mapaspasamak ka ni Senyora Caridad. Ha? Agam, saanan anapatag dayta? Tinapatag kat mailiklik ka iti disgrasya. Daytay di nakapagpupudutan ni Senyora. Kinapudno na. Pampanunutag matgan. Apoy anapudo ti dara kanyak ni Senyora. Apoy akagura na. Laika, palasang ko. Ne, adda nagsardang alugan iti batog. Mabiit laeng, taamwak no asino ti simmangpet. Jak ninamnama nga umay ka, Panyero. Kasnay ka rin, Panyero. Panagnakak ti amin. Panyero. Iti kasta, awan mo ti makunukunam. Agyaman no kasta, Panyero. At kasapulak na tamat ti koordinasyon mo. Manamnama ka ni dayta. Apay kidinasaan. Ikarik dayta, Panyero. Senyor, siya kunti magserbi kada kayo kan ni Sir Fausto. Anya ayati kayat yung nga isaganak. Simang, mangkita kalangan iti sa bali at trabahuam. Nilay katikayat ko amang serbi kada kami kini Fausto.
Ha? Ayan ni Laika. Kwa senyor, pinastrak ko iti silad itay nakitak at ilogan ni Sir Fausto ti dimtang. Parwarang matlaan ni Laika. Iso ti kayat ko ang mga sikaso kada kami. Sige nga rod, senyor. Matungpal, tikid daw yun. Sumungatin ni Laika, panyero. Kampaidi, at napapanakbiit. Mabit lang, panyero. Sige lang, panyero. Ita ang makita. No kaing ingas ni Salome, ti babaonan da Amado. Excuse me, sir. Ado yan ti pinaalayo kan ni Senyor Amado a pulutan, kan baso. Sige lang, balasan ko. Idi sumlatan iti lamisaan. Matungpal, sir. No, dapay masapulyo. Pakaamundak ko malaan, sir. Mabit lang, Laika. Ada ka di pa'y masapulyo, sir? Nabayag ka ka din na babaw ng da Amado? Uwan, sir. Nabayagan. Apay ka di? Diyos ko. Parup-rupang agpaiso ni Salome. Sir, kaguradak ka di? Gapoy tinapasama kada kami ka ni Senyorita Misty. Dagiti mata na. Kasla dagiti mata ni Salome. Isulatan. Umukok iti kaunggak ti panangkita na kanyak. Sir Fausto, pangasiyo. Pakawanan da ko manadaman basol ko'y tinapasama. Saan ko akayat nga darum so aparikot iti nagbautan mi ka ni Senyorita Misty? Anya day jay? Iha? Di may papaniti na pasama kada kami ka ni Senyorita Misty, sir. No adaman basol ko, jak ingagara. Jak amo no apay kagura nak unay ni Senyorita Misty. Laika, iha. Siyak tirumbang agad daw iti pamakawan ka. Gapo iti inaramid ti anak ko. Ha? Kabisado ko ni Misty. Isong ay maya. Tapno agkid dawak iti dispensa. Gapo iti inaramid na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Madlawasan ka makaid na, Albert. Saan nakakomportable ti kadto ni Don Fausto, Laika? Kunaktumat. Kinapudno na. Madandanagan mo't ni Nana si Mang. Nang runa kat siyak ti kayat ni Papam ang mga sikaso kadakwada. Anya? Ni Papa takin na kami ti dayta? Wan, iso nga dadanag ni Nana si Mang. Ang mga nagbidutak ka no. Ni Mama, ayan na. Diyak pa'y nakita manipod itay si Mangpat ni Don Fausto. Kasta ka di. Ala, sana bale. Adak lang dito Laika. Sigurado nga awan ti madi ang mapasamak ken ka. Anya nga Misty, napagkalmam ka din tirik nam? Amom asan basta-basta dayta, Dan. Ngamnas ken nga ikagumaam. Tano saan? Si kamot lang ang tagrabyado. Tandaanam dayta. Nukas ta asaan ang mapunas ti pungtot iti barokong mo. Si kamot lang ang tapiktado. Saan la dayta? Apiktado mo't lang ti amin apangedeng ken aramidem. Dayta mo't nga rod nga imbagam ti pampanunitan. Yak kayat nga da mapasamak anakarkarupay. Ngam iti inaramid kanyak ni Albert. Gapo iti daychay amot tiyatya. At dayta ka manen. Agpailuyos ka manen iti emosyon mo. Yak ngamin malapdan. Misty, nasken a kontrolom ti emosyon mo. Dayta ti kapatgan. Tano di mo makontrol dayta. Sigurado asikamot laang ti dihado.
makunang panyero. Panyero. Pagsalsaludsudan ka, panyero. Anya ti makunang. Panagkunak at agpakada akon, panyero. Baliwak to man ang ti umay. Adda ka di parikot, panyero? Awan, panyero. Isu na lang takasapulak tinan anay agundaway. Tapno makasigurado ak. Saan nga umdas ti maminsan laang apanagpaliiw ko dito'y balayo. Saan ka di? Sa bagay. Agyaman naktamawatan na, panyero. Mala, di ako nagbayag. Sikan tulatan ti mangibaga kada karidad ken Albert. Sige lang, panyero. Awan, ti parikot. Di ka mo't nagpakita apulos kini Fausto. Adda ka di parikot, karidad. Anya kumaga po ngagpakita ken kuana. Idinto ta amok matla ngag kun sabos kayo. Adda ita ka manen, karidad. Kumaro manen ti kinamanaghatap mo. Saan kami ngagkakonsabos kini Fausto? Di na kun alilawon si ka, amado. Amo kun ti borikyo iti gayem mo. Anya ti kayat mo asawan? Amok ngag kin-kinalab kayo kadag iti basolyo. Anya lakit din ti kastang ugalim, karidad. Sika tinalawag amang parparnway iti parikot. Gapu iti kastang ibagbagam. Diyak amokan ka. Kan mabalin ka di. Di nakman kasarsarita. Makamo ka. No di mo kaya kasarita ka. Addakan ka dayta. Saan arumbang amarabyan kang agawit, Misty? Amang ano dumlaw ni Papam? Di na ko makagura kadag iti bagbagak itakin ka. Pampanunutik lang ti pagsaya atam. Kang runaan ti panagbaligi dagiti plano. Maawatan ka, Dan. Agyaman akno kasta. Siyak tirumbang agyaman kan ka. Takanayon nga dakay isibay ko. Kas kumaita. Mas adutak nga agmaneho. Iso nga imbati ko iti opisina tilugan ko. Sika ti adda ditoy. Sika ti mangitulod kanya. Amo mo't asaan ka amabalin abaybayan. Amo tayta, Dan. Kat agyaman na ka. Misty? Di kagdanag. Anya ti amo. Amangan nuga po iti kasta akinaanos kan kinapudnom iti aramidan. Kat masubadan matlaang ti amin arikat mo kanya. Indikasyon nga da plano kanyak ni Don Fausto Adakas. Akas iti pagtandanagan ni Nana si Mang. Isupay kat iti nagkid daw iti dispensa para iti anak na. Nakitutak. Diyak ninamnama nga aramidan ni Don Fausto ti Kasjay. Diyak ninamnama nga agkid daw iti dispensa. Naglaw ko ang nasimpat ni Don Fausto. Nalagan ti riknak kan kuana. Mariknak ang nagdumadala unay ti ugali ka ni Senyorita Misty. Ni Senyorita Misty. Nauyong. Natural kan nagalas ti ugali na. Nagdumadang agama. Iso ang mariknak ang nasaya at tao ni Don Fausto. Nakita ti pa nagsarita yung kinisimang, Laika. Senyor. Ano ti pagsarsaritaan nyo? At nakadida ka sa napasama? Awan, senyor. Napagsaritaan mi lang ti may papan iti umay dito ni Don Fausto agayam yo. Apay ni Fausto? Nagdanag ni Nana si Mang. Tasyak ti binili nyo itay nga si kaso kada kayo. Apay? Adda ka di parikot? Awan, senyor. Nagsimpat tupay ni Don Fausto.
Nalagaan tiriknak iti gayam niyo, senyor. Kasta ka di? Uwan, senyor. Day tatyak paiso. Kas lang arot na bayagan nga maamok ni Don Fausto agayam niyo. Kan naglaw ko ang nagduma da iti ugali kan ni Senyorita Misty. Napagasti sina ni Misty. Amangan no masubadan mutlakan no ter aramidat ken kuana. Anya ti kayat asawen dayjay. Kayat nakadi apagparangan nga ayaten naktumutlaan. Manipot pa agad adalak iti kolehiyo. Nilaeng Misty tinayat ko. Awanin ti sabalipay. Mariknak tinalaos aragsak gapo iti kasjay nga imbaga ni Misty. Addan samot lang pagpanagan tinabayagan a marikriknak parakin ko na. Agpungan samot lang ti amin a sakripisyo ken rigat ko parakin ko na. Nung mapasamak dayta, siyak siguron ti karagsakan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Awan to siguron ti kiddawag pay nung mapasamak dayta. Nakaululi magkaapa pa. Madlaw nga da parikot mo. Iha. Amangan na da may tulong ko. Sikamot iha. Di na ko man pagdanagan. Amok ama kumikom kaunayan iti panangas asikasom iti negosyo. Iso di na ko ni kaskaso. Sigurado ka, Papa? Amangan no kayat mo nga ibinglay kanya no anyaman dayta. Madanon tulat tati ka nito ayuman hukan ka. Iso di ka madanagan iha. Okay. Naisati ko na, Papa. Oh, kasano? Agi na ako na. Sige lang iha. Good night, Papa. Oh. Good night, iha. Nakalala ilo ita kanya ni Misty. Anya nga tati aramidin na nubilang tamaamuan na. Saan pa'y arumbang? Saan pa'y mutlang alihiti mo anapanagnakan? Nupod no ti atap mi ka ni Amado. Iswasan pa'y arumbang apagdanagak ti may papan iti dayta abanat. Ni Albert. Adan ijay silad na, senyora. Nasaya atmat. Da kayo, senyora. Apay adi kay pa'y naturog. Anya ti bibiyang mo. Salimuotin ak narod. Jak makaturog. Kaya tiyo tay timplaan kayo iti pagpalamiis, senyora. Jak kaya agpaangin ak laang na. Kalpasan na. Agsubliak mo't laang ijay silid mi. Naimbagman tadaldalo samtoy banyo. Uwan, senyora. Tapno na dalos. Hustulaan ti aramidam. Takasta ti may bagay kad ka. Agdalos iti banyo. Aging ga ita. Saan ang mapunas iti isip ko tikas diyan na ibaga kanyak ni Misty. Talaga ang nabagas din na ibagana. Aging ga ita. Jak pa'y laang malipatan tikas diyan na sao na kanyak. Kit aging ga ita. Saan pa'y mutlang ang mapunas tinalaos aragsak amarikliknak. Ngam kasanon no pamarang laang dayjay. Kasanon no kayat laang ni Misty apagparangan akayat nakmeten. Tapno adang agtong palak iti pagayatan na. Nasken nga agpalinak anasirip. Narigaten. Jak itulok ang mamaysaan nak ni Misty. Tano mapasamak dayta.
Siyak tinalawag adihado. Tuso ni Misty. Ngam siguradwag nga agbalinak anatos-tuso ngam iso. Tapno saan asyak ti madihado iti udi na. Nagsapa na nakasukat ka, Caridad. Ada pa panak. Ada nasken nga si kaswag. May papanitian niya. Amado, pagsaludsudan ka kadi iti kasta, no si ka tinakarubuat. Saan ka pakibibiyangan? Saan ka di? Iso ang mabalin ka di. Di nakpagsaludsudan iti kasta? Ngamin, awan matidakas nga aramida. Caridad. Mapanakon. Kat no adamat papanam, mapadkalatan. Ang mga no adda nga minti importante nga si kaswam. Itay pa yan nakapanaw ni Misty. Maging gaita. Diyak pa'y laab mo no niya tirumbang aramidag. Maburburi-bura nak. Nas ka na makapagpanunutak. Ada nagsabda nga lugan. Nagsubli nga ta ni Misty. Inakitain. Amang ano ada nalipatan na. Ni Amado ti Simbang Pay. Masaya tay may kapanyero. Talagang kami na Jack amo no anya ti panunutak. Kano anya ti aramidag. Panyero. Matikawak. Jack amo no anya ti rumbang. Maburi-bura nak. Amuglata na kasta ti marikrik na ang panyero. Isong imayak. Tangay awan matlang ti aramidag. Panyero. Panagkunakat aramida ng ti ultimo remedyo. Tapno mapanagnakan noan niya talaga tipod no. Noan niya ti amo mamakatulong. Suportaran ka, Panyero. Anya ti plan-plan wamaya. Jak ngamin makaid na, Panyero. Iswa panagkunak. Kasayaatanan no ipa-DNA nilay ka. Kasta kuma talaga ti isingasing kukan ka, Panyero. Nga maginggat mabalin. Datala ko matimakamoy ti daytoy. Rumbag laeng. Nang runagat na palalo man ti panagatap ni Caridad. Nga dar aramidag akalukwan. Amado. Nas ka na may patungpal ti plano may ti kabitan na panawan. Wan Panyero. Kat kidawag. Sikan ti makamo amangala iti sampal kinilay ka. Iti kasta. Adama ited tayo di laboratorio. Ket mapanagnakan no anya at talaga tipod no. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Marikriknak. At dalakid di ilimlimad da Amado kan Fausto. At daman ngaminan ni Amado di tabalay ni Fausto. Katamok. No kanayon nga agkita dagiti aggayam. At dalakid di ilimlimad da. Saan langan ang maipapan iti negosyo ti pagsarsaritaan da. Marikriknak dayta. Ngam si kilang, saan nakapaapekto iti mapaspasamak. Baybay akida. Ngam siguradwan dalaangan nga awan ti maduktalak adyak magustuhan. Tano mapasamak dayta. Sabalin asaritaan. Asikaswak ita ti amok anapatpatag abanag. Anasgan ama asikaso. Pumanawakon ditoy. Baybay ak da Amado kan Fausto.
Ngam iti kanitumat nga adda maamuak. Agpadada amaladik kanyak. Jak malipatan ti kaadda ni Don Fausto dito idi kalman, Albert. Apay lay ka. Adda ka di madihim baganakin ka. Awan. Narik na ka nagduma da iti ugali ka ni Senyorita Misty. Anya ti kayat mo asawan? Nauyong ka naturay ni Senyorita Misty. Ngam ni Don Fausto, marik na ka na singpat. Lay ka, saan ka ngagtaliglatan? Aywan, ayan ni Nana si Mang. Ada iti hardin, Yatsi ka, kumusta ka? di nakpagdanagan, Albert. Okay ak lang. Agan nagkakanayon ha? Nangruna no da ni Mama. Saan ka ngagdanag? Talagang agan nada. Tadyak mo't kaya tasyak ti pakaigapuan ti parikot di ti barangay. Anya ti pampanunutan, Misty? Kaya't ko ngaming ti agtignay iti nasapsapa a panawan ka. Kat pampanunutak no anya ti kasayaatan ang maaramid. Ha? Marikrik nak ngamin nga adda palimad ni Papa. Iso na lang. Tadyak amuno kasano amaamuak no anya ti parikot na. Ipakaburiburan na. Kabisado ngaminan ni Papa. Saan nga agsao day chay? Panagkunam, maipapan iti negosyo ti parikot na? Wenno personal abanag? Nalimad ni Papa. Nang runa no may papanan iti personal abanag. Misty? Isadyak may baga no personal wano saan. Imposible ngamin ang may papan iti negosyo. Kat as-asikaswan tamat anaimbag. Panagkunak, baybay ang talaangan ni Senyor Fausto. At dadag iti banag anasken nga asikaswanta. Saan ka di? Sa bagay, pud na dayta. Kun imposible asaan nga ibagakin ka ni Don Fausto no addaman na dagsen na parikot na. Isu akasayaatan no asikaswanta ti maipapan ka dagiti planom. Iti kasta, ket agballi kita. Naturad kamot a talaga, anya, Laika. Senyora, Amumat akagurgura ka. Ngam si kalatamat ti agserbi kanyak. trabaho tayo ito'y kasbabaunan nyo, senyora. Kan may sa, madingamin tirik na ni Nana si Mang. Nabanog sa kadagiti inaramid na. No, ada pang ibaunan nyo kanya. Ada aklang iti komedor, senyora. Amok, di nakisuro. Ala, pumanaw kan iti sangwanak. Uwan, senyora. Talaga akayat naayasidag kanyak ti bakina. Ngam talaga nadagsan tirik na kankwana. Katnoan niya ti makagapo. Iso ti rombang amadot talak. Dinto pa'y lang amin impagat-pagat ni Misty idi kinabil na. Tapno may mayat. Sigurado ang nakaragrag sa kakoma. No kasjay ti inaramid ni Misty. Simmangpat kagayaman. Napanak lang ijay ayan da Fausto. Addan sakit di palimod yo itigayam mo. Kasta kayo ngamin kat no adda palimod yo. Imposible mat ama ipapanlaang iti negosyo tinagsaritaan yo. Karidad, mabalin ka di. Punasam kumati panagatatap mo. Awan ti palimad mi kini Fausto. Sapay la kumata kasta nga agpayso, amado. Tano sa bali ti maamuak. Jakla amon asawan. Karidad. Amamonak. Kat amumat, noan niya ti kabaulak nga aramidan. Nana si Mang? Ni, nakaturog gayam ni Nana si Mang. Talaga ama ditirik Nana.
Ni, medyo nabara ni Nana si Ma. Ang mga kumaro pa'y tirikik na. Isa mga lakti kanon na dito yan. Kalpasan nga, pag tumaran, tapno saanan ako maro ti sa gubanit na. Baybay amo ni Caridad Panyero. Ti may papan iti plano ta tinasken amay patungpal. Inyawag ko lang kan ka, Panyero. Tapno masakbayang magti amin. Narigat ngamin. Ang mga nugalata kumprontaran na ka ni Caridad. Siya kung ti makaam Panyero. Kabisado kung ti ugali ni Caridad. Ket jak itulok ngay sukit din ti pagkaigapuan ti nakaro a pagparikutan ta. Nasayat no kasta, Panyero. Ket ti may papan iti panangalam iti sample specimen ni Laika. Dahil pa'y lagda si Kasward. Narigat man nung mabistuan. Aganad ka lang, Panyero. Wen, Panyero. Halang arudan. Pasensya ka, no inawagan ka. Magagaranak lang amin. Mawatan ka, Panyero. O sige, bye. Makarikrik na lakit ni Caridad. Iswakas jay. Ket day tati makagapo no apay anasken nga ganad ni Amado. Tano mabisto ni Caridad ti amin. Sigurado adakkel ariribo ti mapasamak. Apay ni Simang? Pasensya kayon, senyora. Ngam agurigor ni Nana si Mang. Ada di si Ledmi. Anya? Daytan tinaalala na. Senyora. Imbes na makatulong. Sanon? Di kay agdanag, senyora. Jak baybay ang dagiti trabaho dito balay. Rumbang laeng. Nang runa, tamasuswelduan kamat. Pasig kayo aparikot. Makauma kayo paikit din. Awat serbiyo. Anyan ni senyora. Napalalo na sasao. Saan matakas ti iti? Iso ngayong pagarup ko no iso ti talaga na simpat. Bayat abo may bayagak dito ay. Maduktok tala ko no asino ti pudpud no a tao. Kano asino kadakwada asang kapamilya ti agpampamaranglaan. Jak pa'y masigurado da ito eh. Ngam kaslaki din mabaybay ansan ni Albert di negosyo da. Anya ti kayat masaway, Dan? Sigun ngamin iti tao tangtang danak. Masansan kano ti kaawan ni Albert iti opisina da. Kaslad ado kano pa yung ti kanito ti kaadan ni Albert iti balay da. Ngam ti ipapan na iti opisina. Mabaybayan na lakit di nga agpay sa tinegosyo da, no kas tagayam. Day tangarod ka. Kapintasan nga rod day ti aka nito. Tapno ad-ad pa'y apador asak tinegosyo mi kini papa. Kasayaatan day ta. Ket italak mong kanyak ti pan nakapaliyo ni Albert. Siya akong ti makaam mo iti day ta, Misty. Napagtumar mo ka din ni Nana si Mang. Juan Albert. Kasayatan siguro na may panlangan iti ospital. Di na kayat. Kabaulan na kanumat. Kinapudno na. Kaya't na pumati ang trabaho. Ngam linakdak. Narigatan. Talaga asa na mabalin ah. Sana rumbang abusuin na ti bagina. Isumati ko na, Albert. Alangarot tayo nakasarita. Barang no siya kadanggan na. Nakariin ka di? Juan. Okay. Kasaritak ni Nana si Mang. Jakman amo ka ni Albert. Kanayon kit din dito'y balay, iha. Amangan mat nagdaparikot na, tita. Awan matikunak. Ngamin, awan mati bagbagana. Amo yung mata ni Albert, tita Caridad. Kay kayat na pa'y asuluan ti anyaman aparikot na. Ngam ti bagani ti sabali.
Ngamsanak mo ta sa balikan kwa na, iha. Siya, ti inana. Tita Karidan. Ngamsana bali. Padasag nga amuan no anya. Bareng no ibaga na kanya. Kasano ang makastra ka kay ti Seleta Laika? Katadamot ijay ni Simang nga da sa gubanit na. Anya na pan nakairanranana. No kaano ang masapul mi unay ti sample specimen ni Laika. Tapno maramat iti DNA test. Santo napasamag pa iti kastoy. Uray buok la ko man ni Laika ti maalak. Mabalinan day jay. Ngamnas ka na may pamuspusak ti amin. Tay jay ni Laika. Paliiwak laang. Barang no makaalak matlaang iti masapul ko. Masapa ka pumanaw dito opisina, Dan. Adda ka di pagnam? Adda lang papanak. Ngam kayat ko ti agawid matladakos. Sige. Sana bali tadak mo mabati dito opisina. Agyaman na ka. Mapangnamnamaan ka talaga. Rumbang latulungan ka iti amin na banag, misti. Nangro na iti negosyo, kan iti personal a planom. Iso na talaga. Taamok nga da ka, Dan. Agyamanak iti panagtalak mo. Oh, alang Dan. Siguradom ang mapirma ak amin dagiti naskan apirma ak. Sakbay arumwarak dito opisina. Ang mga nuadan tukit di malipatang apirmaan. Laika, kita amat balasang ko. Ang mga nusikanto matiag sakit, gapoy ti araramidem. Okay aklaeng, senyor. Di kay madanagan. Sigurado ka? Uwan, senyor. Kita aman eh. Di mo pa yan maurnos ti bagim. Agsagaysay ka mambayat. Ang mga nukalaat nga daumay asa nga ili. At kunain da pa'y nga alilaan da kaunayin. At iti sagaysay. Ana, saanan, senyor? Alagid din. Kalpasan na. Itimplaan na kiti Diyos. Sige, senyor. Kasta. Senyor, mabitlaan na ron. Itimplaan kayo itinuman nyo. Sige lang, Laika. Agyaman ka. Adda sumagmamanualinabag tibok ni Laika na bati itimparamat ko asagaysay. Umdasan da ita para itimaramid at DNA test. Naturot at talaga day jay alay ka, papa. Agasam, day supay gayam tinangasikaso kada kayo idinapan kayo ijay balay da Tito Amado? Anya kumangay ti dakas na kat babaunan damat ni Laika, iha. Di man isakit day jay alay ka, papa. Diyak magustuhan. Kaya't yu akanayon anapudno ak kada kayo. Saan ka di? Wes, ibagak kada kayo. Kagurgurak jay babaunan Dalbert. Kagurgurak day jay alay ka. Anya kumatibasol na kan ka. Apaya kaguram. Saanan alaskan nga ibagakpay kada kayo? Misti. Saan arumbang aguraam ni Laika? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.